Mwikiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru thaithatu amo na nteto iria nkureterete ni Kesanga sakumiro ndi kawira Mwangaza mbunge ya Meru na mbundi ya wandikani betikite seneti ntuku ya Narua. Security ya kwanza ya security ya pili security ya tatu security. Haritoba Meru University gutetera ukaria. Aciari bacukuru ya Meru Boys kuingata mwarimu munene bakiuga urungamiri bwawe ni buthuku. Akaribego jikumeneria miario ya Gachagua ya kumeneria thirikari bakiuga gutikio mbeo ya gunika nakyo ndiria ari munini wa rais. Mbetagwa Maureen Kinyamo na nireto mathithio ni Maureen Kirimi. Ngavana Kawira Mwangaza munini wa speaker Mwendali na mbundi ya wandikani Meru ne kinyete mbere ya kamiti yorumwe ya seneti kwaririria nkuchanio cha wandikani kaunti-ini ubobo ne nyuma ya Kawira Mwangaza gutezaniria wandikani Meru buria bwatumirirwe ni mbundi akiuga gutena mbeta na Kinyaba torwa rutha. Mwendali na ugite ni bathuririte mbecha cha wandikani na yo mbundi ikiuga batumiririe twanya tuu nyuma ya kuona Meru iri no batubwa ariti ngugi bakithingataga watho na ndika miti unirombete mbundi u na Kawira Mwangaza kugwatanira kenda kuona uria akariba Meru bakaandikwa ngugi ontu Mwendali augite butumbikani ontu batumba kukaranthi na ngavana weberetwe gitine. Boniface Mongera katuringechio. Na kuma mwambiro mwanka muthirikire jo ikaro gya ntuku Narua ikonekere kuna ntakoro nyingi orotero runzerokeria rukone bobe omene bobange ibo ba TTM. When the center can't hold, things fall apart. So honorable chairperson these are the people that are pushing the County Public Service Board, and that's why we are here. No, we are not going that direction. You brought up issue. We are not going that direction. Kiba monabo ibaituri maruru na kudra baja tondokire okurukira biugo bangi nabo bakora maguta biugo bona ni amadhivyo. We have a sitting today. Why is he here? Yes. I was invited. This is a sitting like any other sitting. Why are you here? Relax. Cool down. Kiwe gavana wa Meru Bishop Faith Kawira Mwangaza noendelea kugwatira murunga mojo wawe takurega Meru batikandikwa ukiria karo na mateta liko hidrometra trita thingatirwe ni nyankoroki utibajetirio ya kuandikana aidha nakum bunge kaunti Meru kokorokira munini speaker Ali Mwenda ibakararia na bogibekire budget arentagaro wingi Meru Public Service Board na obendera kuwatira murunga mojo wao kuandikana no mwanga ugeta na mbere no tubota bakwandika ntoba beru abakojurira twanya. If tried as executive to narrow the gap, up to now we are at a deficit of over 18 million, and with the desire and even the power and even the need to employ, the big issue is about the budget. Kawira ntwa kuiria na bandikwa giano na mbiashe kwendeki baite fellowship na rete te akwa ya ritingwe barabo nde barabaina baite ibo bandiki ofisi neke no ntwa as we speak kwena ritingwe ofisi ne gavana 167 most of them kana baba ngeke bo mete kanisene fellowshippers kana worshipers at baite fellowship so wana bamiru iba applying we na bakira. There is no commentary by the control of budget which says that the board cannot recruit staff to offer critical and essential services. Tijokerie kanyaga kaingia memba bakamiti batirona nala kwena meya na baba meneria andiko bagavana Mwangaza no tubakudra be mwadha na komwerekithiria gavana bodhoku Uploaded by Dave. Can you listen to us please? We are dealing with facts here as a committee. Don't take us that direction. We are talking about the factuals, what is there, what is working right now. Is a budget that has been approved by the Assembly and it has been uploaded in the IFMIS, and that is what is working right now, which has informed the Public Service Board in terms of service delivery or whatever the service that they are supposed to do. So you cannot, unless
That is why I asked that question. Was there a memo that was done by the executive to the assembly that they are not in agreement with the approved budget? The issue of employment has brought me to Senate and I have been impeached for the same. That's why we are here. We need your guidance, we need your help. Na kenda kushwira ntaira ntetu ici nteresho ndici borererie na bona ukwe no batu bokaranthe uguru na kurekania na gwithia miro na mbere. And these leaders, they are seriously, but there are measures that we as the executive and also the County Public Service Board, we are supposed, maybe to my opinion, to sit and discuss our way forward. We need to ensure that the critical services, essential services, are being replaced or they are going on well. Then we look for ways of either raising the revenue or closing the gaps where the money is disappearing from. Bobo bwa kenda bweko bwekinyira mushemane jo kinyira mothia ameba bakamitiji baire na gavana Mwangaza na bakozirania awe bashoka baire bana Meru County Public Service Board na kulingana kanyoni mtweto orotigire okire kwire bagoko na twerere ojuni kwere bwa mbere shugule wandika ndene county ya Meru kethero gita na mbere ende no Mwanka gavana Mwangaza na Board bambe bakalende goro bwajaire ibagiria buruburu pere yanwe mbere kamitiji itonyera kaire na wakinyira tariki mugwanja thainyanya rutero gavana Kaira Mwangaza na rutero Bondi wandika ndene county ya Meru bakethro beithe mushemanio na kuthiria mpatho ende bare ya kurekania gwe tariki 13 muri jojo ire kamiti ya bunge senate kethro kine rutero wa Meru kenda babatethire kuthiria nkiripotera Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kengina nginene kineke musho Nairobi mbita Boniface Mungera. Kagitene ukauna bwarito baria bathomagira Nairobi na baumite Meru ni bachumirĩtie kwandĩkithia kajuka ũgũkonia gĩcangasa kĩrĩa kĩthiritwe kĩrĩo gatiga Kawira Mwangaza na Mbondi ya wandikani ibatarĩrĩte kurega kũng'anĩrwa kwao ni Kawira Mwangaza kuregana na wandikani bobo na mbeca cia thuri kĩrĩmbaje tionde umbithi baba inge pakuoneka kunyamara bonene ni ontubwa wa gibwato wanya twangugi. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya na nirite nabo na tutumira ripoti iji. Kiaria lembele ya kamiti ya bunge ya Senate muthenya omde gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nile irite thirikari ya kaunti ya Meru ni yandikite akaringirinya na 500 kirengo g'inkurani aidha arutwa ba university mwanya mujo Nairobi bariga bobo n'urongo bunene. Nobody in Meru County is employed. The numbers that you are giving the press Atiko Antoba Andeki, that percentage that you are giving the press is a total lie. Youth better correct the Meru, youth better Andeki their papers, allow the Meru youth to be employed. Watu miaka kaiti takudhiri tano na utengwe turona mbi engabana. Watrima ayuthi ba Meru county batia neripio. County inge nisio support mbi ayuthi bo. Watrima Meru county tuena CS we mu youth. Enunya tukorwa o aritangwe tutona no etwe na taturia. That the youth employment irekwirwa ni county government that governor karwa makieni ni athe akawena andegete youth kuruki 80%. We want to say that it's a blatant lie na itokwenda mikana with the strongest terms possible. Muthuro arutwa baba kirekagiro kia bunge na MCAs kulingana arutwa baba batekenetwe ni rutingo gebo bunge netagarela bunge kuwata mbaru mendekithia monde mathirikari nene likimenagiro na inya nene. We have come to realize that you are more like Mwatanoro kanire ethe non to boyfriend oina ako promise by sikiri. You always say yes to the government. Always say yes to the executive. Kiori kirabo bwati osiori ni ate executive state house ya boringira kura. State house yete boringira kura. Our people are dying every day. Ekethera oteko ritangwe thai ekere kurira kithanene eketha atari tangwe for 3 years iramba kwetha ari obisine inya karita round ingi inya ke otura mora lamine to tekura twama otekura tukaurirwa. Sisi tulikuchagua na tunataka kuona kazi yenyewe tulikuchagua, lakini wewe hapo kila siku you are supporting the government. Hakuna kitu unaona ikiwa makosa. Hata wakati ile ya finance bill wale ulikuwa umesema yes, so tunakashifu kila mtu mwenye afanye kazi. Arutwa babo kagitagaka bakimenagire tagarele MCAs na bunge kurega kugwatana na governor ontubula butumite county ino ithinambere gucoka nyuma. Arutwa baba libakiuragia kariba county ya Meru kurega gucokia ngugeni atongere bonde balaba kethiro bate barutirite ngugi wone akinya kethiro noni kia mwaka wa 2027.
MCAs tingwe kukuria urete governor. We having an issue sana ya governor kuria bakirwa na MCAs. Ito kumeandu enu ito kumisa when onto you are receiving your salaries. Ito kumeandu enu ito kumisa nonto we ana beni ba kudoma and your family are running well. Anto aba kudoma ba kumia ni anto bara ba boere ngwe. So we having a lot of pain na twe aritwa kana twe youth ba mero bara ba kudoma na university to na ibo ya to question mno governor. 2027 ye karibu na batu ayuthi tayendi batu kya kuringa kura siorito boy yake batu re buri ana agenda ikari to revisit na tukole liabo tubwithire titu buringira kura itho ikwando ichonde chiegwo mwananchi anaumia turitire ni antongowe kithira ni MCAs. We know that they have only 3 functions constitutionally, that number 1 representation, 2 legislation and 3 oversight, and they are doing their role perfectly. Governor, you have the executive and implementation of whatever the county assembly says. Ito kwenda kuwa directly itaiburitira antongweu na ndene ya county together toge benefit ankoro mbasiari beto na unja bugetikiria wa leaders beja kubonga na 250 na negana yet ote development bakomba kwethera bakiburetera nonto turenda tangible development kumake our leaders because ewiyo babateria kuthitha. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ukamati ni burungami gwa kagita barabarene ya Meru gweta maoa nyuma ya aritwa ba Meru University kwethirwa bakiinga barabare ubakimeneria kuragwa kwa umwe wao kuririkana kuri na muritwa uramuntirwe kimindo mwanka gukua ni baraba kwirikana ni amba onto botigete arito baba na muthuro jo munene arito bana nde ni bakuria thirikari ya county kubekira mataja kutharia utuku barabarene ni kenda kunyia makarikaja wagagia ni bachokete borota borithi banchiro bakiuga ni athao kire kurikithia na kinya gukinyanirio karia ni nduranirite rugonoru. Comrades justice! Justice! Comrades justice! Justice! Comrades justice! Justice! Baune aritoba kuma University ya Meru barabanda manete muthenya jwa narua na kugitario tumiribwa barabara ya Meru gwita maoa gitumi niki. We are agitated because we lost a friend to a comrade out of robbery with violence, and these things have become rampant in this area. It's the area of the university and students are being attacked, and this is not the first time, and that's why students are angry. Comrades power! Power! Comrades power! Power! So we are here to address the MP of this area, Tigania West. We are here to address the governor of this county, Kawira Mwangaza. One of us was killed yesterday, was brutally murdered, was stabbed to death. Yes, comrades power. There's our fellow comrade mwenye ameuliwa, na kama ameuliwa hapo kuna mwingine pia atauliwa hapo, right? It is high time as a comrades to oppose totality. Leaders want to come in with dictatorship, right? These are perennial perpetrators of corruption in the house of justice who want to perpetuate the culture of impunity, yes, and acquire power. Unaona? Hatuwezi kubali ujinga inafanyika hapa. Aritoba bariuga thenere anene bagukurukira ne wagagia bokaria. The root cause of these insecurities is because we lack light. We lack light. Comrades power. Power. We lack light along the Meru Maua highway. Comrades power. Power. And these rights should be from Kaithe to Kirindini. Comrades power. Power. From Kianjai and Chiru with its environs. We should have lighting all over where students reside. Comrades power. Power. Ya kwanza, security. Ya kwanza, ya security. Ya pili, security. Ya tatu, security. Bagita na mbere kumeneria gikukia umwe wao ne bakuria thirikari ya county ya Meru amona kinya thirikari nene gotigira ne bagwikirwa mata. Until when shall lights of our comrades be held? Comrades power! Power! Comrades power! Power! It is an end. We are calling today an end to the killing of our comrades. Comrades power! Power! Comrades power! Power! And we request the government. It is not even requesting. We are demanding for the government to instill everything that we need for comrades success. Comrades power! Power! Comrades power! Mwangaza, Governor Mwangaza! Kuja angaza Nchiru! Kuja angaza the street that the comrades are using! Kuja angaza all the streets from Kaithe! Jambo ya pili! The security that we are having around the Nchiru police station
time for the county government to ensure that there is street lights kutoanzia kwa gate mpaka huko chini maskani. Unasikia? Amanazi comrades, we are going to strike no matter what until justice ifanyike, sawa? Yes. Nkorokini bathirite borithi bare bare gituone kya borithi kya Nchiro batigwita nguge uria kubati. Our fellow comrades are being robbed. Comrades power. We are having thieves. Comrades power. And the policemen at Meru University have not taken any case. Comrades power. We've reported several cases. And they are doing nothing. Comrades power. We are also addressing the police station at Nchiru. The level of incompetence we wanted to change. We want them to serve for our security. Comrades power. Kagite ne oka uborithi ni batumire tia gas kwa thurari twa barabara ungamiria ugendi gwa Kagita amona kinya biashara cha thoko ya Nchiro ntere cha Nkomo Tigania West. Comrades power! Comrades power! Comrades wisdom! Comrades wisdom! Hita na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya Kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki. Jumani safi na bora, Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Kabambi! Ulisawa? My brother! Kola dhari melo kagare. Itango na kagare jonga kuriongia. Au babwe. Tuko gwatogeni Greenwood City Mall irere mutindo gatigati aria mtu wonde kuma kone Meru omba kweja na Kagita shopping atina stress. My brother! Usakzinaje Meru na kweta Greenwood City Mall. Tutenga kuriongia tukagete na. Toza baba. Botela gitumi otakanya eja Greenwood Mall wone brapio mtheogoshwa. Twena kuma banki Shibitare supermarket. Ground floor. Now. Doors opening. Get out. Duka cia nguo fashion ile kwenda. Hoteli. Parking ine na inokalia. Kone twana. Na jangita maingi. My brother. Kuya no Meru eje. No kweta Greenwood City Mall.
Kaliko. Idio zongo meleojo. Nikuwa nongo tendera. Mpoa imatampoa. Mpoa mkuru. Korea bitewe. Tembi sande nwa wao. Olihanga mata. Ene antendera ti Asili Plus. Keke. Asili Plus ndia. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujo nekera udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake yengi twero. Ya. No me mutujojo ijumo no kyomadha na mbesa. Tutene na mbesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujojo no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwinagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Panda tukupandishe na GoTV this new year. You upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Nkukugwata ugeni oringi kirinteto chietu cherutha ithatu achiari chukurune ya Meru Boys ni bajukitie watho njarene chiao na kumagarukia mwarimu munene wa chukuru na kinya kuritana bao chukurune wa achiari baba ni baringithanite mwarimu ujo na urungamiri bothoku bwa chukuru eje bakiugane atumite chukuru iyangarata na Buru. DCC wa Tharaka North niwe Joseph Ng'ang'a ni akinyite ndene ya chukuru eje kirigereria guchokaniria thiri. Paul Kabethe ari na nteto nkuruki. Na aciari bacukuru ya Meru Boys Homes Primary School bakunditwo n'urugo arahabombire kuruta ana bao cukuru na kubera beno kikira bakuwi mwarimu munene wa cukuru eno hata kubaira bwega kwenda tigo twenda cukuru no itwagete accountability na tutina imani na mwarimu na tutina imani na cukuru o twenyangeria cukuru tigo cukuru no twathoma yoko acheri beto bathoma yoko ana beto bakothoma yoko na bachocho beto bakathoma yoko tutiomo kureka cukuru yeto yora tukionaga that right yeto achokire ndima sora thi akothi athira rutha mbondi nge achiri thaino muciari ora kothi kuruta mbeca ti muciari wa Meru Boys ni muciari wa Tonyai inwa barutaga nwa mbeca kakona tigo tutikie ruta muntu uruta mbeca tio tutunjero itu amuthuria gitara kiri athirire lakini aregereku sisi amani we parent representative neni ambomu na ora nengatire mbomu bathi ba change kamenya mora signatories kwa kumbeje je bare abe bare ogu na director are ambeje je chukuru na director bakiuga bo batanenkereto mwarimu gungi baticokia ana bao cukuru Nyakango na Arare, Nyakango na Education Minister Ogambo wakuje watuambie kama pesa shule inakuaga hivyo. Sisi tunataka kumwambia kwa heri, hatumtaki wamchukue wampeleke huko. Na serikali wale auditor general tunamtaka hapa akuje tufanyie shule. Ni karikari hari kujiritwe ni ACC wa Tonyai Bwana Joseph Ng'ang'a. Wazazi waliingia shuleni wakafunga ofisi ya mwalimu mkuu na wakamtoa pamoja na walimu na watoto wote shuleni wakatolewa. Lakini kwa upande wa usalama wa Shiakariga sub county waliweza kufika hapa na wakaongea na wazazi na tukakubaliana ya kwamba mwalimu aweze kuondoka shuleni, ambapo wazazi walifurahia. Sasa kile tungependa kwa dakika hii ni kuzungumza na wazazi
ili wakubali kuleta watoto wao shuleni kesho na walimu wakubaliwe kuwa shuleni ndio masomo iweze kuendelea. Kutoka hapo tutakuwa na kikao na wazazi ndio tuweze kujadiliana vile namna itakavyokuwa, kwa sababu hatuwezi tukafunga shule kwa vyovyote vile. Ripotera Waru TV kumantere Chetharaka Bito Paul Ogwakabithe. Akari baria baringaga biashara ntere cha kieni kia Baimula taunini ya Lare ni bachumirite kumeneria thirikari ya kaunti ni untu wa kwathura antu aguta na kwithiria ruko akwe nabo untu bakwathira ni ugwati kiribo na kinya biashara chao ni bachitetie gutiga gwita na mbere kugita ugoti kethira thirikari itebereria kiara kiu akwe nabo. Nicola Chabare na andikithitie mateta ja biashara ba atutere akanzo kuma naru monga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi babone ya biashara abarabaringa biashara mwanya kienini kia Baimura bareo bakwendi kwaje barabathambagia nkari ntereno na kinya biashara bamira bakiorota akiara kiri kanjo ya kaunti ya Meru ira yethuranagia aruko tauni ya Lare nontu bakira bakuga ate ibo bakubithia akiboreo kiragitetwe kienini giki na gutigira kikinyamara kiribo ngari iyo yongwe no yira ateirire itura raura friend na teiru friend sio turo friend cia rethirio satandi cio mateni gwitwa mateni cia gamatri cia ira wakia cio mwanki utugu athaithano cio utugu ni kancho bongo ba wakia mwanki yo no gethro tibo mwanki yo batere kwithwa yo ori alafu yo akua bageya na kambera ba kana ore mwanki endi tukuromba ba tusungulikire tafadhali baikujira bakauga mirimo iri ugwatini bakubagwata mirimo itakuora batugumia no tutero koruti au ya wimba the customer ba bathamire ngwina bonde no kuiwa the customer ngumire kuyana no tuiro kono ogelelia yake angeka ocia rikitheri imwankiu na mwankiu agiru satandi na mwanga thayo tirora na no gaba kwendelea uturira ruko mwanki na yuringi iro tuguria atiri ina to aito ndi batu bangi ba na omete kuthira tukumetha no korona kana no mbi no muntu aikora au mamira ko rio miloge to mburisia borona irio girire kuma agiboleo wa ya turagirwo nto utigiro garugire mongi yo agirwe kuma kondomu kuma pampati tiana mayana yonthe yo tukunda ele tukuromba buru kwa sima kawera anje na kutheria gukungi na ikinyo operation yo kola kyani kya Baimula tumiete sana no ntobwa ntowe kumira no ntinto bi ethu into tutekumnya kwa thiri karibinge bikeyo turo into bikoera bya twinga kyanine ito wetekia ingwetekia thayo te mtu wo kuma nyumba cietu ni umwe na cibitari ni mandrawa kujura kuo kibara gite kuthira nchoma endi tugoromba ngabana eya watonere bu no ntu ito kuthira ito kumia oreria ntu atwitaira ngui no ntu batu nchoma na ibara bitethira ki batwe ere gite gututhereria kirinya ki orira raisi yete muchemanio ne mweri jwe 3 ukuigwa ende thine ra tuonete mbajua na mbi na mbe achakanzu no gaba kujira mana 5 ndire twarerwe muno ogwende bakijietia na kuga ate thirikari ya kaunti ya Meru ne batiri kwithira kibaraithiria na kubathikiria nontu kinya biashara achio ichithukangite ebonene nontu obarukoruru kiboleo ki kuringana mundu kire kununga kitu ingirete customer betu bonde au nontu bare ya kwatu ako kununga ni kwa sibe tu customer ka biori bakathama bothe baeta kangeta na baeta no na baeta thoko ningi mwanya no kuigwa kwa hivyo akomba turutira kiboleo kiao tukamea kwendi kwa sibia tuwe boto enda ya thiri wango no kona ngari cio ndaka cio ni cio kuma mbecho kiboleo kia thiro tau na rantu baria kiareto na ngore iria ibon tukona bakwithia ba tuturu mwangore no tukitha kambe la migro to town center era angore iria ibon tukona bakwithia bate kunwa batu tala turu mwangore au ibon tukona bakwithia rukoru kiboleo kio iki ngosti mbese wase tiengiri thano goria mwanki customer baba bakao ciari bathamite bonde no tuboro koru utiro rukoru town ruonde aro kuithia cio ndili na utiro batithia cia tola ndeli akutona nyakaburo kutebwetha nyakabwetha buru itola nege thirikari mwe mana tano kuria atire batuka tola nege thirikari mama kana ta kwa karene Kumalare North Betan Class Chabare akari kumegoji South Menti ni bachumirite kumeneria miario ya Rigathi Gachagua ire aritire ari kanisene ntere cha Meru Jumapili nthiru na ire yari miario ya kumeneria thirikari ya Rais Ruto. Akari baba ni bakurigaranike ni untu Gachagua atanogana na makosa ja
Ruto nderia ari thirikari-ini bakiuga gutiu atethia Meru kiri gukinyaniria mirandi ya witi na mbere iria ithiritwe iremete. Baugite bari na witikio munini wa rais Kagitene Gaka niwe Profesa Kithure Kindiki agatethereria gukinyaniria mirandi iria yonthe itithithitwe Mount Kenya East. John Thega katumenyithie. Tukewanyima nafasi nyuma ya uragwa wari munini wa mutongere wa Nthiguru no Rigathi Gachagua kumba kwigua ariungite kanisa ya PCA Meru Town Jumapili Nthiru na kumba kwigua aritie mantu kathumba megene na kumeneria tongere ba Meru na gakinya kuthina mbere na kumeneria thirikari nene itongorete William Ruto indakari na tongere mwanya kuma ntere chego je South Imenti bebumirite kumeneria mearia no na araba tongorere tuwe mwejanikirira kiriubi cha Governor County Meru no Gideon Kimathi aumbite kwigua bakiwa bari na witigio na thirikari Kenya Kwanza gukurukira William Ruto na munini wake Kithure Kindiki. Meru County na region yeje na Kenya yonthe ni kwenda thiri na Deputy President ura waitirwo gitene Rigathi Gachagua ituraigirwe no ambiritie siasa inge siasa cia kuanda chuki Kenya yeje na itokwenda kwira tutena kanya kau gachuki itigere mianka iri na mianka iri inge ugwe no nyangirio thirikari ni okiruja na thirikari uri ndene antu baragairwo maendeleo Kenya yonthe no ntuito kuona wesa ni thai mantu jara jabanga kwa thirikari-ini antu bawesa ni boi babangire kinyambo na asiigwa lakini ogwa thirikari-ini wakarire au okene za chuki warega kubangania mantu jara region yeje nike tuminya na ndija marigo yo kuona aja utembo na asie marigo ja bwenda mbona asie marigo wamenda na ikyo tukuga Rigathi Gachagua katukwenda ukwira tutetekeria wendelea kuthukia thirikari ya Kenya ukoritwa gitene ikwanenkanirwe Deputy President uria twendete muno wa region iyo gwitwa Profesa Kithure Kindiki na Profesa Kindiki no to support na Deputy President gintu kira tukwenda muno itukwenda ngwataniro na thiri ndene Kenya na itukwenda ngwataniro ndene Meru lakini tutekung'anirwa riria tukuona muntu ale mingo giewe achoka kwangaratania Kenya na inkuromba mheshimiwa Rigathi Gachagua na Arua mantu jaria kwaria thai wabati utwira wigitine kia Deputy President ugwethira no erwa nguge miaka iri tutakuona Meru wangogire kwikwathurana Kenya na kuringira into biaku ndebe na kuchwa shares wale mwigutethia mu Meru na etiga kuja Meru baatwe kuthukia Kithure Kindiki na kuthukia President William Ruto turenda baatwe Kenya ithirwe na thiri kenda tuona maendeleo Kithure Kindiki turenda kumwira naitere Ruto nguge jora moya alitere Kenyatta moya itere Kenyatta eruma gwageta gwa kigua ageta gwa kia na rastere no atwikira rais wa Nthiguru iriku ndene Meru County akeja gutinda kuri ari abo gukubamo nontu guku turi unjia Profesa Kithure Kindiki utuko na muthenya nontu ni tweterete mbeca cia majani ni tweterete mbeca cia ria mbeca cia marigo na mbeca cia kahua nara kagitani waku bombete kwigwa bakiwa gintu kira bakwenda kagitani gakimirandi yothi na mbere ende timantu masiasa dekanoe William Ruto na Profesa Kithure Kindiki baturitere ngoe gitariri kwina barabara cia mau ira cia abati gwikirwo rami kinyaja ujo ikwari na barabara ya mau ebati gwikirwo rami barabara eta abati gwikirwo rami lakini barabara hiyo itekirwa itokwenda nduo Karenji yume na are yankete na are makutano ja Mwea eja Mwanka Chuka eja Mwanka Meru nikenda ntu beto baba kuero irugendo ro kuma Meru gwita Nairobi na bathithie biashara ndenda gucokeria nkatho Kithure Kindiki ntu bo mantu jara tuthithiritie turia Meru ituonete nkuma yawe na ituonete mwana wetu wa Meru mwajukitwe bwakeneragete president wa kuma rutero wa Meru na ndikio tumituka mugwata mbaru na tukigwataga na tumuinie na tumwikire nkwaene kenda mantu jetu ja Meru zenderea with Deputy President wa umete gaitiaja tune tukaniri na geto karomba mwana wetu Deputy President Kithure Kindiki na eje kwa mirandi rongami barabara tekeke moroga eja nwe 2020 ni rongami na itiruta irwangugi watakanya kine barabara era kurama mitongogo ni rongami na itiruta irwangugi for the last 2 years batu tento tuona eteketri kare unene enko muramba neje
ntomukaribishite atugerie state na tole twete wingi. Kiripotera Ndoto cha Werũ TV kuma Goji South Imenti, mbeta wa John Nthega. Ure wari mukaririgite wa Ombudsman Florence Kajuju ni andikirite nkiame wa kenda bathingatira mateta ja akari baria baringithirwe na mpithukiro cia njogu. Kajuju ariuga arenda kumenya niki gitumi mwankera na KWS eterete baria bonthe into biao bienyangirwe antu bao bata uturo na kinya bange gutigwa na banja cia mwiri. Nicolas Chabare ni agutariria. Njau cireairwo tuko cia twithuko thaigire cia ya cia nyangia rwiro tunyunya ana etunya muno ni njui twangaicite muno nao kuguthuka ngemiunda njau ya torera pio mwanka ya tuinga kwandikwa na nkaliwa into byakwa byonthe nontu imparene ndi na ntine nyambesi cia kugura mbewe ngia kwanda mndene kairini. Kiriro giki gia karibantura mwanya mwanya kwithirwa bakithukirwa injogu na kubenyangire into obiao na kinya barabange betiga baguraritwe injogu waino ikyo gikinyirite ura urari mukaririgite wa Ombudsman twe Florence Kajuju na ura wari mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Meru wa mbere athina mbere na kuuria kiri thirikari ino ukurukira arubisi bobwa Ombudsman oria giki na kinya mwanka athaino KWS ibandikirito ebarua kuthinambe na kuthingatiria abura bakathinambe no tigire bakuria antu baba ka kwenda kwira antu betu indaikirwe kirirokeo kia mantu ya Joe aranjo ikwithwa chichumbura antu betu sana ndalungite Gembe North side chiale Joka ndo ya antu betwe twachoka twa ya Gembe Central na side chia Tigania na huko ndende tankiaria na antu betu ndene ya ntura hii indaire kuona kwina kiriro kinene sana no ntuwa mantu ya Njou ikiuma mwithone ikaya tia kinyangira antu betu ibya kuria bio bila bategemeete bomba kwithirwa bakiria na bakiendia na bomba kwithirwa bakithomethia nabio na bakwira KWS kana Kenya Wildlife Services etombera kwithirwa ikietaria ya kuhakikisha bakusukuma Njou cio itekeye guchumbura wananchi na ndekuona uto wayo kietaria ndarika na oni ndaombera obaretera manto ya electronic fence gitarira na ndeta ke Ombudsman ndawe nyake thire ndaombere kuma kuthiria gitarira ndaitango gende ne ofisi ya Ombudsman imbichi Ombudsman no ete taira mwananchi na raditi ngo bathirikari batio batethia etanda lodge complaint dawa on behalf of the Meru people nde mumtora bathetaira ndaikia complaint eu tariki 20 na ofisine na bomba kuandikira Kenya Wildlife Services Baruga ofisi ya Ombudsman ye kuchunguza neonere complaint ukweri na maana na antubatiba kutheta kama na bandikira Kenya Wildlife Services Baruga babera iba kwenda bayo kenjo uchio baikia na babati wikia na antobeto barabathukangiritwe bya kuria beye bathithia assessment bamenye buraba kabarea na bachoke bathithia complaints committee kenda mtora kethira umizetwe Njou kana mtora kethira kinyangiri bya kuria byawe kana thenera batonyete no twakothinyana batiko bita skuru Kenya Wildlife Services lazimethwe ne Ombudsman botigira yewe kira mikakati kira electronic fence ethira yetethia antu beto Njou itabatonyere ba yabareta ofisi chethe chiri akwe kenda watwika kwenda kitendo ya kiu antu beto bakethia bakiona araba kuonera utethio kuringana na Kajuju aliuga gwayatikiriragu akathingatiria mwanka gutigira haki kuonekana kiri antu bonthe babaguraritwe na kinya babatete into biao kurukira kwithukirwa injogu ino wera kubwakikishira mimi ndio nitashughulikia ngatigira ya yonthe KWS iborongoetie ekathithia ndena baruga ya Ombudsman na ini ngeta gukinyanga ofisi neyo mwanka ntigire bautethwa kwa unka ngathithia ngogera mbati kuthithia woni onde omena andi kuma Gembe North Petan Class Chabare Akariba getimene location ya Nari bari na gikeno nyuma ya guchokwa kwa munini wa chibo wao John Marete uria urarungiki ngugi wa kagita ka miaka 6 Marete arungikirwe ngugi nene kiria gikwirikana ni ukuji borongo na nyuma ya uchonkoni kuthithwa onekana atina maiti ya Marete nekete wirane bwa kurita ngugi ichi
gikugi keno kia mwanya kiria kariba Getimene na ari baraba koyete kukongwera guchokwa wirani kwa John Marete chabuchibwa Getimene location ya Nari nyuma yake kurugamwa wera nontobwa kesira thaiketo noka gitakarari wirani mianke thanthatu mithiru na ikesire tore kuthingatero monka kioto gyake kionekana. John hana hatia. Nataka kumkaribisha Bwana John Marete kwa kazi, kwa sababu yeye hatukuji hapa kumuinstall, lakini tunakuja tu kumu-reinstall kwa kazi yake. John siku ya leo ametuita sote ili aweze kurudishia Mungu wake shukrani katika hiyo nafasi. Kule mtu leo maru ali chibo na alitukagwerwa teu, lakini John utotaithikira onde omyogone ende ndege kwa nkume John ndio na ariko 2019 yeu 2017 ala egitarira John arongekirwe ngugi indirare na egitarire omo sana watweka murigo junde ndenenkira mandam kinya nem na twethwa twene egitarire omo mono lakini naru agatogweretwe nande enkatho igichokere mwathani ndande akigwatwo ine ndatonya college ilio ndatonya college. You can imagine miaka wetantatu ndathoma ndathiria ndatonya university ndaende university aijakuwa rahisi, lakini ntukwena arua tujete kwira mwathani bwega. Wale walio kuonea mabaya usiripishe kisasi, wewe fanya kazi ya civil servant. Hata mtu akikufanyia mabaya unamtreat vizuri. Antobanali bugweretwe kabisa. Kinapokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Ule alianzisha safari ya kuangusha huyu ndugu imefika mwisho. Unajua ukisema mtu avutwe kazi unasema nyonga huyo mtu akufe. Ana bei, ana faida. Aikiaria John Marete na igete wirane bwa kundumia kariba Getimene burako bateri. Na kuhakikishia Madam DCC na ICC utasikia kazi imeng'aa. Sio kwa mdomo, ni kwa matendo. Utaona mwenyewe. Na ndara zangiza kuuga ni hayo tu. Kutoka hapo sasa ni kuchapa kazi na maana mtasapa. Wochoka wirani guko kwa John Marete kombithetwe mubunge wa Bore Mugambire Ndikiro ratore kuthingatira kesi ino mwanga gioto gyake kionekana. Na mheshimiwa Ndikiri Murungu akutharime kainge tomba kurega kuona ngugere okurita hende Murungu aregurure thato na kuona ngugere okuritira antu banari. Na undisia shukrani kwa mheshimiwa yetu. Wakati nilimwelezea maneno alienda mpaka Harambee House. Akazikumana nilipigiwa na Madam Mall. Kaniambia mheshimiwa wako anasema apewe kitanda alale hapa, hawezi akatoka. Alisema watu wa Getimene wanaumia. MP Mr. Ndikiri na jokeria atua arwando ayu mongana aru atule aja MP no roite ndo ayu na no tumwire ibwega kuma Getimene wandinia kirua na arige shikombunge kia Bore ngeripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Akariba ntere chia mugijo na gantara kibara mwankia bethiritwe bagitetani untubwa barabara ya mugijo gatana kinande bari na gintu kia gukenera popone nyuma ya kuiringanira mwe na kinya kwagirithia barabara eweria kwa miaka ethiritwe ikibanyamaria ni bamenerete atongeria bara bathurire ario MC Franklin Mawira bakiuga bationete njara yawe kire kubatwira utethio. Martin Mugambi na andikithite uge bwa kariba. Tura ni amugijo wandia chogoria turi bantore no muthenya we munthi berutaniritie kuthondeka mugogo wa kwambeni bakiugaga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tongoretwe ingabana muthomi njuki tibathikagiria na tibegagua. Ndarasa ino ina mbura ithatu kume komoka yathuka gwatwika itikuriukirika gwatwika antu ni bakugwa bathiete na antu kwimorukire mwana wakwa athiete cukuru agwa Ruseni asoka ndaja ndamiringa mbica ndamiposti Facebook
musore omwe ankinyira gwitukira o Facebook ambira ni akwenda gutethia community kuthondeka ndarasa yathukire na turi maciana batu tutore turijaga ibarua na saidi ya Gitomba na tunagira ndarasa ni oyu na twana tutumba kwanja mwana wakwa kiratu kiake kiagwire na ruje kiarire na ruje kiriete tutiete kurimia nawe na muthuro atori baba bariuga nkinya MCA wao Franklin Mawira bakuria manto megie mogogoyo augire kabacho nyondo na nkinya mechumari ya kuringagira mbao cia mogogoyo kakita wa konde ciako kam reno ya urire tutari mi burumbura ijere mbura ithatu obo kuigwa mwenda akiuga tuteremetie ni kurema ni kunira ndarasani tuona gataka twariganire MCA na aturigana atwirire tujukiere atwirire tucoe musumari kana umuntu umena nyondo community ro ndarasa in fact kwe mtoto we siriani o agwire na nengu yake tuonie jam to nkinya tha ino mwire utotana wona nengu atwojire ni buria yatiri twatumana MCO tumutumanirite teri mantie mega na mbisa igikinyaga na nkinya tha ino na tutamona presence ya ino eja gwabolo tukurutha so ni msamaria mwema tu atokoa na twatinda antu kieto yonde athirira ku andarasani gukurukira kiriro kiomo wachiao nyuma ya mitino kathumba ndagachanie no kiama kia muntu kiombo gigwitwa Niche Foundation kirebumiria kenda gutetheria aturi kuthondeka ndagacheno bagwatanirite na aturi baba na ndiaja ndi presentete Niche Foundation iretongere twikibara o jaubaigwa ikibara botetheretie na kusupport community na tukenderea kusupport community thaire twamenyere mantu za ndagaceje iza kuigwa twana itukugwa o twitete skuru na toigwa kiao mono no tunandikana gakagwa rojene daru akethera uti mtore akuye igweta na no kuigwa nya kwe boba kuga kwe wetire roje na roje na etana buru Catherine Karino chibo ambare ino cia murugi gitaragiria mathina nkuthoma ramajanagia na mugogoyo ndarasa ino etagwa ya Nkongi kana ya Mbeni ire gwatiranetie sublocation ithatu cia Murugi West na to Murugi West unka igwatite mpaka hapa pato Muthambi ndenda kuga ndenda gucokia nkalo cia mwanya ladies and gentlemen baba ba mugijo bala ba umbite kweja muthenya omnde ni kenda tuthondeke ndarasa ino gacoka ncokerie Niche Foundation ulole gwire kwena gitumi gya kweja kuruta we ombera thirikari yetu itonyerera Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. Gikundi kia asanii taunini ya Mauani baciumiritie kugwatia umwe wao kuromba kioto kuma kiri obisi ya mubunge John Paul Mwirigi bobone nyuma ya umwe wao uria ni Slim Mutunga kwerekana kujukirwa mathaga jawe za wandiki nteto ni mabisa bobisi ya John Paul kagita kamanda manoja Gen Z amwe nabo gukurukira thimo mubunge ujo na ugite guti nteto jaiu ciarara imukinyirite na atena buru umenyo bwa ikarikari ujamwe ja mathaga za kwerekana kwenyangwa ni amwe na kamera ya chiringi 300 Dennis Mugendi na nteto eje Kaumo Masingo John Paul Masingo gikundi kia antu babethi kia asani mushine maua bare basiumiritie kumeneria mubunge wao Waigembe South John Paul Mwirigi ni kiraba kwathira niwe aregeti kurea kamera ya umwe wao agwitwa Slim Mutunga uria ithukirirwe ni mabisa ba obisi yawe ntuku iria aringaga mbisa maandamano ja ntuki mbithi gucita Gen Z maandamano ja kuregana muswanda jwa mbesa taju finance bill juria abunge bari bokurukia undi umwe asani na bangi babo kuona ni asani betu bamiru na kwinya bate yao baba ingi sana lakini bado tuyana ontu ba muthuro na ontu ituthuri na bila bituthuri tete into kingi imwashimiwa wetu Waigembe South ureta wa John Paul ya wetu thurite kiongozi ora tukwe youthful leader mutongorio u bugari kana ri maandamano yarari kuo witaringa yesi totura twinde twandamana kenda tuthetera kietu into bietu bira bitithitwe mauri na kuinyilo kora tuinyilitwe twaturire twinjensi cia mawa na batwi ito ibangite bo inya kuyukia footages cia manto ya yonde yedelea kamera yetu ira yari na journalist yetawa Slim kana Franklin Mutunga na umbere utekwa inguns
cia John Paul na bamura bamukundia rũĩ rwa rutawa mweria na bacoka bayukia kamera bamicrash ya mu yari ira ibacho yetwa ndandre tutelewa imbi yatumire baura slim na ntone MP ungi ate kuelewa bo maisha yeta kinyo eta al-Shabaab inyo eta nara Gaza kinyo eta Ukraine uteno journalist yatonga wakana kamera yake eringwa uma yu John Paul we tugurutite burana no ameito kuwete shima to campaign na shima rira ugumeito kuwete uokuwa we mutongorio vijana ukona osoke vijana nyuma mwanka thai tukaria vijana ituthuri torira kamera ngiri mana tatu kenda tutukubutha cia ngui cia production na antu batukubutha cia ngui nyingi ira ciumba batete cia mantu ya art ende kuna wengi batumira kamera eu nitukunika batu ya sani bayambe na baba angi babutha cia mantu ya production na mantu ya nabari ndara kamera untuku eu ndrata kwa ni goons ba John Paul outside CDF offices kibutha cia ngui yakwa ya wanabari meri kuthire tandatu Mr John Paul kuririkana owe ondari target nkirekana ndi one of the organizers ba maandamano yau peaceful demonstrations cia ariko mo town beroto maguns baku ba kwanjotora mo ko town na inya obisi isi anyu meto senjire ko ido obisi sedrikare guns yaku ba ba disrupt peaceful demonstrations na guns baku bombero mpora outside CDF offices kithonika wantagetete ukiwa ndi against owe ontir ntokorwa oni ama journalist ninkomenya ngwira nduta oni goya kumenyethia antu mantara yokareka na yamaya kana yamai batutukio cha jamii batu cha content creators kana dancers twethire tukithirwa twina kwithikira muno kuigua mantu ja John Paul twakithithiria slim nonto twinde twa benefit kumana na kamera ewe lakini nande tethai atina kamera no kuigua inya batu itukuthira twina challenges Obunge John Paul Mwirigi bakauga naringite nthi antu babethi bare bamuthure na nkoro imwe na enda wega na riasani kamera iria atuma bawe baunangire oni mantu yau ya kamera kau ka wana youth kana njesi kai kworo wanta iberu mbaneri nontu wandisi ba bari bo batutetha cia mantu na ya maingi ugethira tebo mantu ya maingi barabara tutibwithirwa ngui nyingi tutiritirwa ende woni ntaiberwe ngwire tu kamera kana ba kai kwethi atia nontu kuwa na ba no baringa muto mwana ukie muto wa mwethi atia wa muringa we John Paul Mwirigi rira twakwonyera we mwana we tukenda tukurutira ngui kenda okiluka wende uri okiluka kwatwekera weka wiyite oturinga muto kenda batu tutikethi atia tutikainduke na twakurutira burana kenda kwethira biyana bingi kanje si bethira ba ukira ende antu bethira ba ukira kaba kwethi atia kaba kuthira ende buranku awoni okilukira kamera kau koro angirwe kamera kau buram mwetu John Paul abati kwethia wembe South na urire ana ba kamera kange kenda bendelea na mantu yao ya ngwesio ira batwetha ciatia baturiranjo na we John Paul rawire utekwenda kura cia vijana no ntuinga kuru ikuringa ira kura lakini bauwe witange kuru imami betu na ibatuthikira saiti eku na tukari abo tubere muntu uyu eye ntwira bugurerera rukune uri ukaugiria mutwe akuruma thayo te mu youth yari egembe South John Paul ko sietiri antu bonde John Paul sietiri nyaga chagua amwira ke yegembe South ati yegembe South iri ake wo kauga barabe yiteku John Paul ethiau please my friend no ntunuguri kana itu campaign rite no gayukiete tamu yeyele ituronere uwe tutumatugaria antu begembe South oeta ukakolia manto no ntunoere nkombo president uratukwirite wite obwithie oeto ngabwite burara isi yakwirite ko hivyo 2027 ithuranire wite wewe ngwiruto urie wite mandro nau kuthambia nyumba nau batu twasoa MP batu twasoa MP ro batuthikiria fisa bagwe na bari na inanda ba promise iranka ba findia story wonto umenye wonto tero ba swana woni sawa no tobe iki sinte kumenya Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua kaunti ya Meru
Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kirinteto chetu cheru thaithatu no tokinyira muthia jwa nteto chetu tuchemani rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia ngakuyenderero tukububwega mbita Maureen Kinya monanire